Kaseng National People's Party NPP hak arpulai trik nopra kalapan benabiang ya kathup kerteng kabaar jong henringot ki kertong kiban mi ya ai reng ha kanik election MDC na Giant Hills Autonomous District Council GHADC kaban long hak arpue trik rempang usnam banwan. Kini ki henringot ki kertong ki kenthup ya uba remdor ku parlingdo na khatlai sapai uba warmanship shadap na khatsa mukyaw u Dr. Dasham Lok Isnga Kujam na Juwai North u MDC bamenta uba Krison Langstang na Arpun Riu Sumer kumju u MDC bamenta uba Aibor Hima Darnei na Arpunyo Saipung Nongkli bat uba Dayaper Lamare na Narpu constituency. Naki arf kendai teliki constituency syaka GHADC kaseng NPP keladap benperbena ya ketup kerteng ke beningkong jungki arf hongot ki kertong haka Henryo trik nopra bat kandang penbena satang naki lai teliki constituency ki bedang sa kata na arpo mutlong sok kompor arpo itu ber wapung shnong bat arpo lai rembai klerian. Ki kerteng jong ki kertong ke NPP bala penbena haka ketup ke beningkong ki kentup ya Chief Executive Member CEM ke GHADC Uma Thombor Shiwat na modop umladang Chairman GHADC u Dr. San Ki Shangpung na Batau Lakadong u Holando Lamin na War Central Head Potmi na War West Lakhandekar na Amwi Klit Tershi Ailat Bhoy na Mukla Umulong Jesse Suyam na Mudmai Nongkro Evening Star Teron na Munso Nongjingi Ruda Yotang na Shiliang Mentang Aibor lang syadap na baruto mukra pasman dekar na musnyang rengan bat uba hamburtas nong tudu na sutenga nong kli